Yes, twihuse cyane rero munyemerere kandi nanone mbagezeho izi breaking news aho General Makenga Sultan Makenga rero yagiranye inama ikomeye n'abanyamuryango ba AFC 23 aho yabagejejeho ijambo ndetse na mugenzi wiwe Corneille Nangaa nawe abagezaho ijambo ndibuze kuza kubashyiriraho abumva ururimi rw'igifaransa ndaza kukabanyurizaho inyuma muze gukumva kose uko kakabaye. Ariko rero nanone ndashaka kubanza mbagezeho agace gatoya k'ikiganiro Evode Uwizeyimana yagiriye kuri Radio Rwanda, hanyuma wumve neza ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ese hakorwa iki? Ese ni iki kiri bukorwe nyuma y'uko intambara ishobora kuba y'akarere? Ese ni iki kiri bukorwe nyuma y'uko AFC 23 iza kuza gukomeza imirwano yayo kugeza Kinshasa, kugeza ubwo ifata umujyi wa Kinshasa ndetse igakuraho ubutegetsi nk'uko Evode Uwizeyimana abivuga. Ngira ngo rero mbanze mbareke mwumva agace gatoya kiri jambo rya Evode yagiriye kuri Radio Rwanda, hanyuma nze kubareka muze gukurikirana iki kiganiro cya AFC 23 nkuko mwabibonye rero muri video yabanje twabagejejeho uburyo umutekano wari wakajijwe bikomeye cyane, ndetse kubagezaho n'incamake y'uburyo iryo jambo gisobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri make rero mbanje kubasogongeza gatoya, yavuze yuko abanyamuryango bose ba AFC y'intambara bagomba kuyigira iyabo mu buryo bakora byose, ku buryo umwaka utaha buri kintu cyose umuntu azajya akora kumva yuko ari kumwe na mugenzi we mu buryo bari kumwe bafataganye ndetse bashyigikiranye muri byose. Corneille Nangaa nawe yahaye karibu cyangwa se yahaye ikaze bamwe mu basirikare ba FARDC, bamwe babashije kubwirwa yuko ari abasirikare badafatika cyangwa se mu ijambo ry'Ufaransa bita clochard, nkaho ari abasirikare batameze neza. Abahereza rero ikaze mu gisirikare cya ARC, igisirikare cya AFC 23, ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Ngira ngo rero mbareke mukurikirane aka gace gatoya ka Evode, nyuma rero turaza kubagezaho noneho iri jambo rya General Sultan Makenga. Kereza yuko ibyo byo kugenda bivuguruza leta ya Kongo yasabye ko bagenda, ariko bo bakababwira bati nubwo musaba ko mugenda mwebwe ni mutwereke ko ntabwo UN kwiye kubivuga ngo okay nimudusaba ko mugenda nimutwereke alternative, nimutwereke igisubizo muza kuba musigaranye MONUSCO nigenda. Ahubwo se MONUSCO hari irimo gukemura iki? So donc ku buryo rero bo bibera muri business yo gucuruza amabuye no gucuruza intwaro, n'iriya mitwe myinshi yitwaje intwaro ntabwo wabona kugira mitwe ntabwo import imbunda, ntabwo ifite statut yo import imbunda. Ziriya mbunda se bazikura he? Zigurishwa nande? Donc nukuvuga ko bariya nabo bari muri business, bari mu bucuruzi. So ku buryo rero nge ntekereza yuko aho ngaha aho ruzingiye ni ukubona abantu bahabwa ubutumwa manifestement a première vue usoma bigaragara ko ubwo butumwa ntabwo bazashobora. Mu gusoza M23 iyo urebye ubona barayishyize mu cyo umuntu akwita nk'ikiringiyo, niko mu gisirikare bagita, ni ukuvuga mu mboni z'ubutumwa bushya bwa MONUSCO. Umuryango w'abibumbye wabigize clear, ushyiramo ibika bigaragaza ko bagomba kuza bagahanagura M23. Ni ibintu ubu washyira muri competence mu bushobozi bwa MONUSCO. Ubundi se ko bayihaye offensive mandate, ubu bizagira ngaruka ki muri aka karere harimo n'u Rwanda? Mbo jewe nibyo nibaza yuko wenda ni na resolution shobora, kuko mu buryo bumwe nkuko nabikubwiye hari igitutu cy'abanyamerika, ni igihugu gifite ijambo rikomeye muri UN, ariko unareba n'uwari uhagarariye Amerika ibyo yavuze basabaga prolongation. Wakwibaza MONUSCO eske bari buyiranforce n'ubundi bushobozi buri sophistiqué wenda tutabona butari ubwisanganywe? Ese M23 kuko hari ikibazo kimwe cyo kuvuga ngo aba bantu bo biteguye kuza gupfira mu gihugu kitari cyabo barwanira ibintu nabo babona ko bitumvikana, kuko bahamaze igihe barabizi ikibazo gihari barakizi, ariko nkuko nabikubwiye ibisubizo biva Washington na New York ntago bihura n'ikibazo kiri kuri ground.
ndetse ikindi ni uko bariya abantu bo ni abantu bari iwabo bo bavuga bati kuko leta ya Kongo ubu noneho Karema yamaze kuvuga ngo M23 ntibaho ubu n'u Rwanda rurwana. Noneho niba rero leta ya Kongo ivuga ngo M23 ntibaho n'u Rwanda rurwana, tubitwaye gutyo ubwo ni MONUSCO ije kurwana n'u Rwanda. Reka tubitware gutyo, turamutse tubitwaye muri iyo hangare, turamutse tubitwaye muri iyo hangare, wakwibaza ngo ese MONUSCO iri burase Rubavu, iri burase Rusizi, ese u Rwanda rwo ruri bwifate mapfubyi rubona menace, ese biri bugende gute? Ni ukuvuga ngo reba akajagari kari gashize kakirimo n'ingabo z'u Burundi firiya muri Kivu y'Amajyepfo. Donc ni ukuvuga ngo abantu buriya barwanira uburenganzira bwo kubaho. Abantu ni ukuvuga ngo barwana nk'abantu badafite ikintu batakaza. Reka ne kuvuga ngo barwana nk'abiyahuza, ariko ni ukuvuga ngo baba bafite amahitamo abiri, kubaho cyangwa gupfa. Noneho kandi bagapfa barwanira uburenganzira bwabo. Iyo ureba ibibazo biri muri Kongo rwose, ntabwo u Rwanda ruravuga ruti tuzubahiriza amasezerano our part of contract, ariko ibyo bizasaba yuko na leta ya Kongo yubahiriza ibyayo. Ndetse no muri resolution baravuga bati, urabona muri spirit yayo, kuko buriya amategeko agira icyo bita la lettre et l'esprit. Muri spirit ubona bavuga bati buri ruhande ni rwubahiriza ibyo rwasinyiye muri processus ya Doha ndetse na Washington. Iyi force izaba force d'interposition, izaba kujya hagati y'abarwana aho kuruta kuba umutwe uje kurwana. Ariko iyo witegereza ibintu biri muri Kongo, ubaye honete, nje nkunda kubwiza abantu kuri, nkabwira abantu biri imbere, ibisubizo bishoboka ni bibiri. N'icya gatatu nibaza ko uyu munsi kidafite soutien diplomatique dukurikije amakuru ahari, kuko ibintu bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Igisubizo cyomi cya mbere gishoboka le moindre mal nuko bari abantu bazarwana bagafata Kinshasa bagakura Tshisekedi ku butegetsi. Iyo ni option numero 1 ku meza. Option ya kabiri ni yuko mu biganiro bashobora kumvikana gushyiraho ikintu bita federalisme. Federalisme ni ukuvuga ngo ni systeme nka kuriya za Canada zubatse, aho habaho guverinoma centrale, ibyo bita guverinoma federale, ariko hakaba n'ibyo bita za guverinoma provinciaux, nazo zifite ububasha bwazo. Ndetse ba bantu bafite ikibazo cy'umutekano no kuba bicwa bazizwa ururimi bavuga nuko basa, bakavuga bati turi safe. Buriya muri Canada ntago central government ishobora kuza muri Quebec ngo ize gutangamo amategeko yose ishatse, kimwe nuko itajya muri Alberta cyangwa ahandi. Donc baba bafite icyo bita, bagira icyo bita partage de compétences, hakagira ububasha buri federal, hakagira n'ububasha buri provincial. Usanga iyo donc kuko iyo ufashe nk'abantu bo muri Equateur, iyo ufashe abantu bo muri za Bandundu, ugafata aba bantu b'abaruba ukagerageza kubahuza nabo mu burasirazuba, ubona n'ibihuru, ubona n'imico yabo n'uburyo bwabo bw'imibereho, ubona nta kintu bapfana. Iyo ni systeme federalisme. Icyo cyaba igisubizo cya kabiri gishobora kuba cyashoboka. Abantu bavuga bati hano muri za Kivu ku butaka bwacu, aho twavukiye, aho twumvikana ku rurimi n'umuco wacu, dushobora kubikipinga, ariko tukagira central government Kinshasa duhuriyeho. Iyo ni option ya kabiri. Ibyo ngibyo byombi, ibyo dukurikije ibyo tubona uyu munsi, ibyo byo ni ibyashoboka. Option ya gatatu yo iri très dangereux bakomeje kuvuga, ni ya yindi ya balkanisation. Balkanisation ni iki? Donc uzi ko iyo terme yavuye hariya muri Barka, muri region hariya, ariko Sudani y'Amajyepfo buriya hari ikintu cyitwa ngo intangibilité des frontières, ukudahungabanywa kw'imipaka. Ni ikintu uyu wayadukanye muri za 63 bitewe nuko hari ibihugu qui sont disputés des territoires zahoze ari des territoires coloniaux, donc bitemeraga le sommet de Berlin n'iriya Bruxelles uburyo imipaka yagiye icibwa. Noneho baravuga bati n'ibintu tubijyamo igihugu kigashaka kwisubizaho cyahoranye, tuzahora mu ntambara, mureke imipaka iguma uko yari imeze. Donc ngira ngo rero uziko ejo mundi Sudani y'Amajyepfo ni igihugu kitaramara imyaka 20. Sudani y'Amajyepfo yabaye igihugu mu 2010 na rimwe. No mu 2001 sorry na 11. No mu 2011. 2011 ni deba zatangiye 2009 2010. 2011 niho Sudani y'Amajyepfo ari igihugu. Niyo mpamvu mubwira ngo ni igihugu kitaramara imyaka 15. Apene cyaba kiri hafi aho ngaho. Ni ukuvuga ngo kiriya gihugu cyabayeho iyo principe ihari. Donc icyashoboka ikindi gisubizo urumva, ariko byasaba yuko sinzi M23 lobbying diplomatique ifite, imbaraga za diplomasi ifite, kugira ngo ishobore kuimpoza yuko uduce yafashe tuba
igihugu cyigenga hakaba repubulika ya Kivu bagaprokarama independence nabo bakaba igihugu kwabo, nk'uko muri Sudani y'Amajyepfo zikwibuka igihe cya za Espera ba John Garang kuva igihe cy'ubutegetsi bwa Marshal Gafari Nimeri, uzamutse ukagera kuri aba ba Bashir, uribuka intambara y'urudaca yabaye muri Sudani kugeza ubwo abirabura bo mu majyepfo bavugaga batabara bo baratudiscrimina, byaba ari uko dusa morphology, imico yacu, ururimi, ibintu byose bakavuga bati noneho baza kubona ko igishoboka ari uko habamo ibihugu bibiri. Donc ni ukuvuga ko rero ubu ngubu mu isi yabaye multipolaire, aho ibihugu isi irimo ibihangange byinshi, nta muntu n'umwe ushobora kudesida icyo kintu. N'ubu na Amerika ntishobora kuvuga ngo Kivu ibe igihugu yonyine idafite apuizi zindi puissance zirimo kwemereja andehoro ya kuko hari ibihugu bifite veto, uribuka independence ya Kosovo aho bimeze, urabona ibyo muri Palestine uko bimeze. Donc ibintu uyu munsi byo kuba waprokarama ngo igihugu kikaba igihugu a part entière kwacyo ni ibintu bigoye kubona société diplomatique yatuma abantu bagera kuri uwo mwanzuro, byo bisa naho bigoye. Donc ubwo iyo ni option ya gatatu uyu munsi nta kwamvizaja, ariko ziri ebyiri dukurikije iby'amateka agaragaza, ziri ebyiri zirashoboka kuko konfuri nyinshi zagiye zirangira ari uko abantu baganira bakumvikana ku mishyikirano, byananirana bagatikurana uruhande rurusha urundi imbaraga rugafata ubutegetsi, urutsinzwe rugahunga cyangwa rukayoboka. Ni igisubizo kibi ariko ni cy'amateka yagiye agaragaza, ni igisubizo cyabaye hano, ni igisubizo ushobora kubona n'ahandi aho ibintu byagiye bigorana. Hano perezida hepfo mu majyepfo yacu CNDD yashoboye kumvikana n'ubutegetsi bwari buhari bwa perezida Buyoya, ndetse na Domitien Ndayiseze, uzi ko bagiye bakurikirana mu buryo bwo kujera inzibacyuho yaho. Nyuma y'imishyikirano nabo icyo gihe imishyikirano umuhuza yatangiye ari Nyerere, aza kwitaba Imana, Mandela ajyamo, ariko biza kuza kuko buriya ntabwo CNDD yatsinze intambara ngo byo byabaye ubwumvikane. So ariko ni ukuvuga ngo ibisubizo rero nk'uko mbikubwira byanga bikunda M23 nayo ifite ibyisaba, kandi rero noneho ifite ibyisaba, ariko niba ifite ibyisaba ufite ubu ngubu hari ibintu bibiri kisa front dusoza. Hari M23 bigaragara kuri tere ko ifite imbaraga za gisirikare, noneho hari na leta ya Tshisekedi bigaragara ko ifite imbaraga za diplomasi, kuko ubu leta byageze aho ngaho Tshisekedi atangiye kwibaza ko ashobora gusubirana ubutaka bwa Kongo bwose atarwanya, akoresheje diplomasi n'igitutu. We yatangiye kubirivinga ko ibyo bintu birashoboka, ndetse cyane cyane aho ingabo za M23 zivugiye ko zivuye muri Uvira. Noneho wakwibaza ngo izi mbaraga za diplomasi niza gisirikare kisa front harazamo izihe? Ariko igisubizo cyashoboka, diplomasi yonyine nishoboka, n'igisirikare cyonyine ntigishoboka, ahubwo igishoboka ni igisubizo cya politiki. Igisubizo cya politiki gihuza ibyo byombi, kuko ikibazo kiri muri Kongo si M23 na leta ya Tshisekedi. Uzi ko hari Kiliziya Gatolika ihora isaba ibiganiro, hari abandi banyapolitike barimo ba Moise Katumbi, hari Kabila aho zategeka igihugu wakatiwe urwo gupfa, hari aba ba Martin Fayulu, hari n'abandi bakomeza gusaba le dialogue intercongolais. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo cyo muri Kongo ni kinini kuruta kukibonera mu ndorerwamo ya M23, kuko hari ikibazo cy'imiyoborere mibi yamunze na ruswa yamunze kiriya gihugu, ku buryo ikibazo cyo muri Kongo bakwiye kukitondera bagashaka ibisubizo bijyanye n'uko giteye. Otherwise ibi bisubizo byose birimo kuva Washington na New York ntago bihuye n'ikibazo kiri kuri ground muri Kongo. Honorable ndagushimiye cyane, urakoze cyane nawe. Turabashimiye namwe bari mudukurikiye. Une importante rencontre a réuni ce lundi 29 décembre 2025 les hauts cadres de la FC23 avec tous les cadres du mouvement des zones libérées en province de Nord Kivu au gouvernorat du Nord Kivu au musée de Yimbi. Il a été principalement question de présenter différents états des lieux depuis la libération par la FC23 en termes d'avancement dans les réalisations. Le coordonnateur militaire et chef d'état-major général de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultani Makenga, a démontré la pertinence de la continuité de la lutte en invitant chaque cadre à demeurer dans l'esprit de sacrifice afin de mener à bien cette lutte et combattre notamment les antivaleurs. Sijui mnanipata vizuri ndio nasema. Mjue kwa hali ya vita. Muwe kwa vita.
vita hii tunaenda kuishinda. Tuwe wepesi, tuangalie mbele peke yake. Naomba kila mtu kwenye ipo kada kwenye mupo mfundishe raia wote waelewe kwa nini mabadiliko yanahitajika. Mfundishe hawa angalia msituni hawa ambao wanafanya na Kisekedi. Wajue kama sehemu wapo sio kwenye solution ipo. Solution iko hapa kwa F723. Même son de cloche pour le coordonnateur politique de la FC23, Corneille Nangayo Belouo, qui a placé cette année 2026 en une année de victoire, de stabilité et du début de la refondation du pays. Et la refondation de l'État, c'est votre responsabilité. Les premiers attributs d'un État, c'est son armée. Et ayez à l'esprit l'ARC. L'armée révolutionnaire congolaise, c'est ça l'embryon de l'armée de demain de la RDC. Aussi, nous invitons ceux qui sont qualifiés de clochards. Une armée constituée de clochards n'est pas une armée. FRDC, résistez à cet homme. Rejetez-le, prenez l'armée révolutionnaire congolaise. Que l'année 2026 soit finalement l'année qui inaugure la fin, je dirais, qui met le terme au vol, au détournement, au pillage des ressources, au tribalisme et à autre chose. Que l'année 2026 soit une année de l'unité, de réconciliation, de stabilité, de paix, et que ça soit finalement une année où le Congo commence à voir son élan. Le soleil commence par où? Le soleil commence par où? Et vous, vous êtes où? Vous êtes le soleil de la République. Au début, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto a saisi l'opportunité pour exprimer sa réjouissance par la présence de la haute hiérarchie du mouvement à cette séance d'échange. Les participants venus de différentes contrées ont salué l'importance de la séance. Maongezi imenirahisisha, donc imenipatia tena ujuzi kabambi ya capacitation au niveau ya capacitation na itanipermettre maintenant kuona kama mimi naweza sensibiliser population vraiment nimeona que vraiment chama kinasonga mbele na ni victoire kwetu kufuatana na marealization tulisha Kanyabayonga tulierige monument ya Anana yenye inatuonesha que disons ina renforcer l'image kwa ile culture na ile culture inapashwa acha population inakuwa vraiment inapata ma resources zenye zinaweza wafaidia wakati wa kusomesha watoto na mwingine si de suite. Natuka ile na tunanenepesha barabara, tunafungula mabarabara zote kunivua Kanyabayonga, antuka ni sawa kabisa. Furaha yangu kubwa ni kuwa hii lite ambayo tumeanza na viongozi wanaitilia mkazo na yale ambayo yametendeka ndani ya mwaka hii ambayo imepita, na ile inatutia nguvu tena kuweza kugomboa wale ambao bado hawajagombolewa. Un jeu de questions et réponses a enrichi l'assistance.